Omwaka gw'2025 mu kwezi kwa 12 embalirira y'omwaka 2026 2027 neyereka ku Uganda nibaza lya trillioni 126 na biliyoni 109 omuli ezo sente ezirikwingana biliyoni 15 na miliyoni 84 omusente za dola ne sente zirikubanjibwa Uganda kuruga heru kandi biliyoni 19 na miliyoni 2 omusente za dola nizibanjibwa Uganda kuruga omunda y'ihanga. Twaganiraho n'abantu muri mbara batushobora nteekateeka zaabo aha mabanja ga Uganda kugarabaase kuteganisa entaasya y'ihanga. Ibanja eri Uganda kwiseine obundi okabire noteekateeka ngo amahanga gandi gona n'ekyabuzima gina amabanja nukwe konka ko rukuza kureba okashanga ngu obucweka oburikurenga 50 bwa budget yone yitwine kutwakugizire ngo kushashura amabanja obwiro bwingi ngo sente nho ziraze ekyo nikitekwa kumanyisa ngu ekiturwa tutire mu National Development Plan ninga Strategic Plan y'ihanga netekwa kucumbagizibwa ahabo kuba twineyo ibanja ero twakubire ntubandishashura. Ari nitwe Brian omushobozi muri Mbara Central Market nagira ngo ibanja ri Uganda yine ribasa kureta okweyongera kw'emihendo y'ebintu ekiri kubera riciriza. Yesterday bashomene budget kokitwe nk'abashubuzi budget tire hare abo kushanga ngo buri kushoma budget ibanja rya Uganda umwayo go kucendera nibyo yongera. For example kutukureba ibanja eri tukweta domestic debt tureba rigumani nitemba higo echo kimanyisa cha mushubuzi hati once yitwe bintu bitukufuna bimwe niburuga heru. For example ka apozi zibe zitembe budget yonketa kashomero echo kimanyisa ngo ati byako yongera bitembe. Ari nitwe Brian yayongera yagira ngo bushumankuzi ni bwenegiza amabanja g'ihanga ahabwa abantu abo kubuzabuza sente za program za government. Nabwo echo government nayo nebintu yabyombekira amabanja eyi no kuchimanya ngo yo position ibanja egaruke ekitaye mu direct erwanitse corruption koreka ngo sente zo zagarukira bakamabazo ihanga kyanga ryacendeza ibanja ebintu byabasa kuterera. Amano rubarema umuhagizi w'ekibina cya PFF nagira ngo kurugirira ibanja ry'ihanga buri muntu wena nabanjibwa kandi okurugirira kucyondoza abantu bingi tibine emirimo. Ninza kuzowa businessman character X kwehorayo competing na government kwehorayo kireti kizibono cy'amani because abakubira bakora abantu baburije bakire ngo gukora government kandi yobundi ntineva kugiba mebinde bito bitakujya eba kutufuna mebinde to bitakufuna so ibanja rya iguru wasanga umunyaganda karentere uwaza kubara cyo actually to kamanya nese bwo kubanjwa because ati nori yo munda utakakize meze mukaga uba tukirekiro no winu bambanja ryo munyaganda soronga ziyaza rwo mu Uganda and that's very dangerous. Twese Robert na jang government okwehora mnonga kiretiri ihanga ryaguma mabanja kandi erinkero kwerenganisa n'abantu bavurijo. Government ni yehora sente nyingi kandi hatishikire no rurengo rwo kwehora umusako ezito zitwehora ikiba kweta domestic debt ibanze ryo munda because ko bano yehora mu bank sezitwa hatumanisa ngo ryo no competing na no muntu wavurijo ntumanisa ngo iwabire naza kwehora wazayo hakazayo na government no banza kwerezo. Twese Robert nagira ngo abantu bahansi nebaza kuteganisibwa ahabwa buri kimwe kweyongera. Kindebera makibongire mu kikandiganisa munonga nebe y'amajita ababiri mbagura amajita bongireho shiringi birubororeta government birene yihaho shiringi 15 buri nanka buri reta hatu bayongeraho cyabiri zabashingira 15 omumbalirira y'ihanga ishobozi bw'izoba lya nyimwazyo enteekateeka nyingi zonjezibwe sente ahabwa tayari Western Susan alina omukisa omuri Mbara.